Maka Tuhan ibas kami ngerana ras pendalankan adat sila kokon kami ibas sada warienda. Kami singajari kami erbelas. Telah kai si icakapkan kami tuhu-tuhu bancir dalam alumuhuli. Raspe menjadi kemalaman ateman keluarga di sangar ceda ate. Belin pengharapan kami Tuhan. Yendaskan kami kerina dahin kami indah. Reh kami ertoto. Erkelang-kelangkan anak du Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya asli. Kami anak berundu gome sempaje ras turang dukrina berutarigan ras berutarigankan. Sesuai ras percakapan tarbi. Makasih. Dungi menda pedalanan peradatan karena turangku. Kam lebih kali bukan. Singgo cakap kenuari lebih melabolit perubahan. Ya, mah. Bas kami kalimu bundu tadigan margana labolit perubahan. Teruskan. Iya, adi bagaikin kalibubu tadi skam tiga kalak telah si persentabi si sungkun kalibuta. Siamati kami, kam puang kami, rina kam, kupuang ni puang. Ibaswari kara berlebih puang kami, ras puang ni puang. Ngorwih kita runggu, ngosa ada lebih cakapta, rasa nak berundu kalibu kami, tarikan margana. Ras kam puang ni puang, ngosa ada lebih cakapta, rasa nak berumen terindu kalibu kami, tarikan margana. Maka ibas waris serbi, ngosa ada katanta, ibas waris sendah. Di pedalan menda utang adat karena turangku kekelengan singgolawas nadingkan kita. Ibas singgorunggukan kita lebih kalibu kami puang kami. Lid nge perubahan baskam kupuang. Enda mari hari kam puang kami kupuang. Pan kerikatan. Ya, jakam dai anda buru kami. Agap kami entah perlu ngenda boleh singat kedu mulihi arkitekan lebih pilang abo kami terem sare kaling bubundu entah perlu ngenda uli Hindu karena cakap tasirbi. Bujur puang kami, ngosada kata nak berundu kalibu kami tarikan margana. Maka ibas waris sendah di pedalan menda karena peradatan turangku berusaha tepu. Takap kita lebih enda gelarna mana-mana. Dua keribahanna. Sada man kam kalibu kami, sada keriman kalibu budu. Soal batuna asa ukur lit, asa gegeh lit, asa pemata lit, ngome sikap man kalibu kami. Tapi basi kari, ngoge kam kari. Adi kurang lindu kari, tambahi kami. Oh jadi ngondei kat belas kendu kuakap sadari kami, ngome majile. Baci terus kendu. Bujur kalibu budu. Labo kami suruh man bandu, tapi kami nungkun capuang kami kali bubudu. Oh baci, arti makam. Jakam dai, anda buru kami. Jadi kami pe kaling bubudu terus kupuang. Meriah ukur kami, sadari kami. Maka terus kendulah. Bujur puang kami, kundul kam. Pengharapan kami, puang kami, sempa kam kerina kundul jay, setepu, sinuhaji, ras turangku. Kelah karya nak berundu, gosikap kamje. Kampe puang kami, brahmana, tarigan tua, sempa kamje kerina. Gelah kalibu kami tarigan tanah, mau kami sempa jay puang kami. Endam pengharapan kami. Sihamati kami, kam kalibu kami, sitepu, sinuhaji. Kalibu kami lah terligen man bandu. Hai dalam napulong kita waras kena. Kap turangku, sini kelengah kita,
gunakan padan Pudibata. Ibasy kalibu reh nina kalibu kami tarikan margana. Kelah krina kari perdalanan turang kuno nak buru kami dalan kemuhuli Pudibata. Di pedalan menda utang adat karena turang kuno. Maka ibaswari sendah surah-surah kalibu kami tarikan margana. Di pedalan menda utang adat karena kelausan turang. Jadi bagian kalibu kami setepu margana adep sinuhaji. Ia ceda atendu mabur iluhtu. Enda mau perten di bata. Emak baswari sendah. Di pedalan menda mana-mana turangku kami berus tepu. Dekam aloket atendu. Ia ilu pas mata. Jadi bagian kalibu kami sempak kamras turangku kami ngalau kencang. Buka kalibu kami menggwalau kendu. Lik kata andu telang. Taruh kendu kami ku kalibu bundu Brahmana. Uang kami Brahmana. Tepari. Tarigan. Tua tarigan. Ibas kelausen turangi paldu. Turangku kami bersetepu di pedalan menda orang-orang man Bandu puang kami telah lu bagai perjalanan turangku kami beberapa Brahmana tertorosan Pudibata karena katikan telang adaidu nandangi anak berudu menteri lu terjadi mergana ia doken anak morah-morah turangku kami bersetepu beberapa Brahmana morah ya ateidu telah lip pagi manteta pendu ateidu kedel lip ya katandu puang kami Brahmana pas panggung nukam kering rana wendang gomu siri bas kami dina beri kami kerana bas panggung kami bujur puang di puang kami. Jadi gue banci kami surut. Woi. Ya kam kalibu kami peng gue banci surut. Ya puang kami setepu sinuhaji. Igejap kami alu keleng ateindu gue loken dundai manah-manah turangku kami burus tepu. Ibasyei merek ngogeng kam kalibu kami Bapak di Aida ngomdai oge kami, ngomdai pirit-pirit kami. Tapi kurang dengar kap kami. Ya silih, kurang Terem kami dengan kalibu budu. Mai tambahi kami mai. Anda tambahan apa pandika? Ya, jakam daya anak buru kami. Aida karena bilangan nenda buen ngesen kami ngesang sendu. Ate kami kaling bubundu sigalang nate kami. Bujur kalibu cidah kendua tendu keleng lalaman kalibu kami tarikan margana. Oh Kalibu kami setepu margana tepa sinuhaji enda memanah-manah sembelina sila krekri sitadingkan burus tepu sindungi dah hindu pisau telap du galah gedang du pagi teman du hari-hari kam pagi ngan gani ajaridu pagi ya babaindu pagi iya galah iya pagi ngasuk dahi kendah hindu mahaga metunggung kam pagi ainda si margana sila krekri kalibu nam timan kami, mari nakku.
berema mana ya, ada ongkos ini nak ini diterima. Edam pagi pebelin pagi beberi kami tuh ngai sekolah na. Aida pagi ongkos na sekolah. Aida pagi jajan na. Gelah na. Buat nama pagi. Terus itu kue. Ulah tadi kendu. Apa ge? Oh ya. Ya puang kami setepu Morgana. Mau membantu kami surut. Oh. Taruhkan sungkundu kali bubundu Brahmana. Dia mendo tambah talang. Gom dari besar anak berunta, anak buru menteri itu karena hutang adat. Karena bilangan na ngomen dari kam arif rina, tah nindu ker lebih, kain ada si kurang. Tah kurang kam ngata kam gelah na 12 kita men anak berunta. Ya, puang kami mendo tambah sigalangna saja nina. Yang permen, bawa ke pundai. Enda murah-murah do sigalangna puang kami depari. Enda mesti tadingkan turangku kami sebabare Brahmana. Iam pagi si majek ken lapai-lapai indu. Ibas kerjaandu. Gelahola pagi kam kenalas ibas kerjaandu. Iam pagi sindungi kerjaandu. Metunggung pagi kam mahaga ke pagi kam puang kami Brahmana ras teman sudalanan. Ya silih. Kamu kaliu kami tarikan Morgana. Tuai. Karena perjalanan peradatan turangku. Ngomedung. Kenaria kapndu. Ya mas. Kami kalimbu bundu tarikan Morgana. Lit kang yang dapat kena kami maningat-ingat tenandangi kam anak beru. Maka kalimbu bung yang dati kami meseksa gelah singat kenduman mana. Jadi man kam kalimbu kami semada darah. Tepu Morgana bagi pegam jeras kakandu sinu haji Morgana raskrina kam mandu sendalanan. Karena kami disikapkan kami pe ingat-ingat teman anak baru kami. Karena tok ras batuna karena dan kan nanti tengah jabu di pedalan adatna sayur mentua karena kam kalimbu kami nak kencandi Gelah na tetap resada kita kai pe pagi lakon-lakon dahin tarikan Morgana bagi pe situpu Morgana it dalan kami gelah na kam kalah pagi sindungi sakrinana kam pagi sindahikan maka bas kesempatan sienda serahkan kami menda batu ras tok reketikan pepagi silampas lu ngatalang kede maka namban kami tandana menbandu jadi alo kedulah enda Ya. Menurut kamu enda menbantu anak beru. Di pedalan kaliu tarikan Morgana. Dipesaksa puang ta tepu sinu haji endam kampil bukur kampil menjilai teguh telah tetap kampagi anak guru kami kampil perlebih kami ibas kerja kami tuk tadi tuk nina melumat makapan nina nai artina dung pagidahin setepu Morgana kita laus ibas kerjana endama si peseh tarikan Morgana si peseh sa buang ta menggo sebas kita demak lebay karisya turukan dengan ya asli karena utang peradatan turangku ngomedung penarikin akapdu Enda suwe ras rencana si bahan kamar bibas kita runggu kay narikin kam dukaris kurang na lanai boka kami lid maka teruskan itu saja nah. Jadi ya di godung enda karena utang peradatan meteruskan menda acara Bage ngau kami hari anak berunduk rina maka telu menda kari acara lid kari tambahna
persadan dunga takam kari. Si pertama lebih suku. Weh, go. Maka kari Kalimbubu sekali tadi sia kupuang peganci-ganci kering rana. Go merandal mah. Maka kari kami anak berusi Pudina lebih acara telu.